kongol yewtere yuɓɓidirande fewtinande jama imma haɗugolɓe goɗɗum ma yaɓigolɓe goɗɗum ma noddugolɓe e goɗɗum ma rerɗingolɓe e goɗɗum ma rentingolɓe e goɗɗum e juma on Allah no waɗi hundeɗo hunde hertinde ñande juma wona yo juule tun koyo almami on waajo taho yimɓe ɓen rerɗina ɓe rentina ɓe hukmu ha ñawore o khutba ɗo ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة dental ɓurgal ɗuɗude ngal e yimɓe gande ɓen ɓe yahi wonde khutba juma on no waɗɗi wastadallu ɓe dallinori ɓe tindinori alal wujubi waɗɗagol khutba on bima sabata anhu ko tabiti e makkon kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama bil ahadithi as-sahihati hadisaji selluɗi subutan tabtugol mustamirran jokkodirgol annahu wonde kanko kana o woni no yahtubu himo khutum bina fi kulli jum'atin jumare wo jumare wonugol jumare wo jumare o khutum binay tabitali haynde wotere ñande go himo juuli juma waɗali khutba ɓe ayni ɗo tindini wonde no waɗɗi wastadallu aydan a ɓeyna al-istidlalu bil muwadaba al-istidlal bil muwadabati dallinorgol hunde no waɗɗi sabu nelaɗo tabutugol e mum duumo e muɗum tawa ko o waɗay ɗum ɗon tun o accali e nde wotere wastadallu aydan bi qawlihi sallllahu alayhi wa sallam ɓe dallinori kadi fayin ma ko nelaɗo ka o maki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yiruɗon miɗo juulira ni honno yirude mo juulira juma ko nde waɗa khutba o juula dar ɗiɗi hadise o ɗon selli wa qawlullahi azza wa jalla ɓe dallinori kadi fayin konngol Allah towɗo mawnu ɗon ka o wi يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كونوا يو جلب قمدين به سنودنا نام جلد دين ñande juma yahe ka jantagol inde Allah mana heɗo ɗon ka inde Allah wona jantere ɗon wa hadha amrun bisa'i ila dhikri ɗum ɗo ko yamirore yahugol faade e jantagol ka jantagol inde Allah fa yakunu wajiban ɗum wonay koko waɗɗi li annahu la yajibu sa'yu li gayri lwajibi sabu waɗɗata ko yahangol tawa yahugol ngol no waɗɗi ko yahante kon hara waɗɗaki wonata hara yahugol ngol ko yamiraɗum yo yahe no waɗɗi tawa ko wona yahanede kon waɗɗaki wa fassaru dhikra bil khutbati ɓe firiri o dhicru wiyaɗo ka aya ɗo wonde ko khutba on listimaliha alayhi sabu khutba on no mooɓi gol jantagol inde Allah ka khutum binno ongo fuɗɗata ko ha o gayna hara o jantaki inde Allah وناقش الشوكاني هذه الأدلة إمام الشوكاني أويتي ندالي جدو أويتي ناقش كو يرنا قول موجي ندار ستاويه نوناني كاناناك ووكل يدو موجي نغو اتي فأجاب أجابي عن الدليل الأول دليل أرنو وندن صلى الله عليه وآله وسلم أجولا لجمسنا أخطم بنا بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب وقل نلار دين تون قل دين تون ودون دون تندين تا وقتا قل خلتا وقتا قل
no woodi golleji buy nelaaɗo ɗi waɗi ka diina kono o yamirali yo waɗe o waɗu tun hara karama koɓɓen fof no fottani wonde ɗum ɗo koko yiɗa ko sunna ko na farilla wa ani dalili thani o jaabi dalil ɗimmo on o jumhur en dallinori on bi annahu laysa fihi illa al amru bi iga'i as-salati ala sifa allati kana yuqi'uha alayha wal khutbatu laysat bi salatin ka ɓe wiɗon nder maki sallu kama ra'aytumuni usalli imamu Shawkani o maki ɗo ko woni ɗo wo ko yamirgol yo en waɗu julde nden e mbaadi ndi nelaaɗo wonno no waɗa julde mum nden e mum ndin o wi non wo khutba wona e mbaadi julde ndin jeya ko laaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗo miɗo juulira ni dan kon ɗum yamira ɗen ko yo mbaadi julde men nden mbaadi julde men ndin ma mbaadi julde men nden yo wa'u wono mbaadi julde nelaaɗo nden khutba noon naaka nder julde tawa wa ani thalith ka tammu dalil tammu o aya mo jantar ɗon yondi so tawi julde noddinanama ñande juma yo en yahu heña ka jantagol inde Allah imamu Shawkani o wi ɗo bi anna dhikra al ma'mura bi sa'i ilayhi huwa salah wo jantore yamirande yo yahane nden yo yahi e muɗum ko julde nden wona khutba o ghayatul amri wo ko hattirde ko woni e muɗum annahu mutaraddidun baynaha wa bayna al khutbati ko wonde o jantagol inde Allah wi'aɗo ɗo yo yimɓe yahu so julde nde noddinanama ñande juma no waɗi yahara gol jantagol ɗon ko ka julde ka ko khutba o wa gadi waga al ittifaqu ala wujubi salati wo fottagol ngol waɗi yani e hoore waɗɗagol julde nden wan nisa'u yeddodiral ngal ari fi wujubi al khutbati fi waɗɗagol khutba on fala yantahidu immata ko daro hada dalilu o dalil ɗo lil wujubi fi waɗɗagol ngol ɓay yamirama yo yahe si tawi noddinama ñande juma Allah wi hittine yahon ka jantagol inde Allah e nder khutba on jantagol inde Allah no toon e nder julde ne jantagol inde Allah no toon ko honɗum e mum no wawi hara ko khutba on no wawi hara ko julde nden mo acci goɗɗum no wawi hara ko ɗi fof la Allah ko ɗon ɓuri sellude ko ɗi fof o wi noon wo fottanama wonde haray julde nden kan no waɗɗi ko jantagol inde Allah kadi yahugol e julde nden no waɗɗi no yeddodira si yahangol khutba on no waɗɗi wo joni noon dalil on accatake ko fotta no waɗɗi kon o naɓirane fi ko fottaka no waɗɗi kon kanko ko ni o wiiri kono so heɓino ko dartomo no woodi ko o jaabi ɗo ko fof no woodi kadi ko jaabe e hoore ɗum no woodi ko jaabe e hoore ɗum ɗo kono accidenmo toon e karama koɓɓen ثم قال رفت إني فالظاهر كفينكم كبولي لا بدكم ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط ووي كبولي فيني لكم كوكوبيدو يهي أمونكم الإمام الحسن البصري أودوكو كبار التابعين وجيه داود الظاهري لأن بيكو ظاهري ينكوبه إمام الجويني وكو شافا ينكيجو بين إمام الحرمين فورنو كأصول الفقه بيرو ياري وندي خطبة ونويدا إمام الشوكاني كو جوميرا وغاندال مولا نادو كونو هيمو هيوي يارو غور يتو غور ظاهري ينكوب بينكو ياي منكو يتو غور ظواهري on acca fayda maani on no fooli e makko
كدو شيخ الباني تواتا وندي وجدتي كو ظاهري أو جدت لا والمود بسكي كانكو إمام الشوكاني يتبعه حذو القذة بالقذة تقريبا no imam Shawkani si o gundi imam Sheikh Albani gunda si o ñeegi o ñeegay ko heewi kon ko imam Sheikh Albani ko jiccinta ko sa ndaaroy kak defte imam Shawkani a taway ko noon woni ko goonga masalaji buy ɓe hawrondiri ɓay wonde fuqaha en ɓe adday yeddondira ka yeddondira fotano e wonde ma ɓe ŋatto e goɗɗum dalil tawa dalil on no loyi ma ɓe adda ta'lilat ji goɗɗi goo tawa tigi on adama on no ɓurɗi jogaade doole kono wona nokkeel ɗin fof kanko kono ɗo jiccini kono min miɗo tawta jumhur en ko ɓe wi ko wonde no waɗɗi sabu ɗi daliji ɗo kamɓe ɓaawa ɓe jaabike ɗi ɓe bonni kono ɓe addal dalil goɗɗo goo tan liɓu ko goɗɗo mahi ronka mahude goɗɗum kamɓe ɓe addal dalil hunde ko ɓeeɗa addi ko ɓeyni ɗum ɗon ɗum ɗa ko ni yarata ɗum ɗa ko ni yarata istihbabu taslimi l'imami ida raga alminbara والتأذين أو التأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له ما كنا استحباب لفوق وانت ومعطوف على تسليمي والمعطوف على المجرور مجرور يدغول سلمينغول الماميون معنى الماميون سلمينغول سو جاوي كا غانغونال يدغول نودينغول سي الماميون جوري كا هوري غانغونال يدغول باو بن fewtutugol almamion ɗiɗo tatino no yiɗa si almami on o jayi ka gangunal yo salmin so jooɗi ke yo salli noddin si tawi salli kayni noddinde yo yimɓe ɓen fof yo fewtu almami on ɓe ndaaramo ɓe heɗo ko woni wolde ko ɗum ɗo no yiɗa fa an jabirin radiallahu anhu ittama e jabir yo allah weltanomo weltano sahaba ɓen fof wattidange maɓɓe weltano en anna nabiya sallllahu alayhi wa sallama tabiti wonde nulaaɗo allah on yo allah juulo e makko kana o wonino ida saada alminbara so ƴawi ka gangunal sallama o salminay assalamu aleykum wa rahmatullah rawahu ibnu majata ko filliri ɗo ko ibnu maja wa fi isnadihi ibnu lahi'a no e tuugorde o ɗo hadis abdoullahi ibnu lahi'a المصري الإمام المختلف فيه نجيا يدندرا بفيمودو ها كفيلتو بحديث بين توسي حديث من نجيت كاجتتاكي أودو عبد الله بن لهيئة يوانو بحث في مكة كم يوني ديزم أني في أعمال السنة كم يوانو ورنو مبحث كو أودو مهوردينو comme misra ko karamo kojo kummalujo kono defte makko ɗen sumuno woɓɓe inni ko filli kon aɗa defte makko ɗen sumude no ƴette ko filli ko mbawde sumi ƴettatake woɓɓe inni kadi o nawyino ha tawi ko heɓata nayejo kon heeɓimo ɗuytagol ka mandita wawgol manditagol woɓɓe inna ko o filli kon aɗo nayo ngu nangudemo ɗo ngari mo manditi kono ɓaawo nayo ngu nangimo hare watti jilindide piijirin ko filli ɓaawo ɗum kon ƴettatake kono so ndaari tarjama makko on a tawa karama koɓɓe no waɗi pecce ɗiɗi fotaɗi ter ɓeeɗo no mantimo ha no wi hadisaji makko ɗin ko kanŋe ɓeeɗo ɓe yuwamo kono hiɓe tuumirimo heewugol yejjutugol sabu nayewo ngu e tawde joni fayda référence o ala defte makko ɗen fof sumi kono cheikh albani o maaki o hadis ɗo heno selli wa huwa lil athram fi sunanihi athram no filli o hadis ɗo kadi ka sunan muɗum o itta ani sha'bi annabi sallah sallam mursala si tawi sha'bi ko kibaru tabi'in o yaal nelaɗo o wi ko nelaɗo maaki haray woni mursal idan athar wonɗo ka ibnul athram
أندون كو مرسل. وفي مراسل عطاء ابن أبي رباح وغيره أري مرسلوجي أو عطاء ابن أبي رباح وأبقوك ونام أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر نلاد الله ونو ساجيك غانغونال أقبل بوجهه على الناس أو فوت نرايس ماكم ويمببن أو فوت ترايم ببن يسو ماكم. ثم قال رفت أماك السلام عليكم. وقال الشعبي إمام الشعبي أماكي كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بيدو خليفة بديدو بورن كم بكرس بجاوي بين السلام عليكم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال اتام سعد بن ابي يزيد ابن سائب ابن يزيد رضي الله عنه قال أماكي النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. أماكي نودنا دنيا دجوما أرى نورندو كوسي المامي أنجودي كهوري غانغونا بمعنى نودنا دو لونو أرى نو فيونو كجوما فوتاتو hari noddinan ɗum ko fewndo ko almami jooɗi ka hoore gangunal ɗon ndun ɗon tu ala ahdi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fewnulaɗo wa abi bacre e fewndo aboubacre wa omar e fewndo omar hari noddinandu aranuru ndun kajuma ko woturgoy ko si almami ƴawi jooɗi ka hoore gangunal falamma kana usmanu sagande usmanu wonno mana khalifa wa kasura annasu yimɓe ɓen ɗuuɗi zada nida athalitha o ɓeydi noddinandu tammuru mane malikankoɓe min heeɓi kamen jogito noddinandu tammuru eyo onon noon iɗo yamen ɗo noddintake laabi tati en huwodiray hannde ala zawra e nokku wiyeteɗo zawra ɗum ko ka takko ko ka marché o inno yo noddina o yaw toon noddinano tammuru. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد نلادو كانيوم مرانو نودنا ناينو دو نياندي جمعة سنا غوتو بيت. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. لمن دي نودنا دوجي نودنا دون كزورا غو نووني أرانو نودنا دون سي عثمان بن عفان جاوي كهوري غانغونا الأسالميني ديدي سي خطبة غسي إنما صفا درنا دون ko noddinandu woni jelu tati ko honɗum woni dalil meɗen wonde ndu darnandu ko noddinandu kadi en jogii dalil ji ɗiɗi. dalil arano on ko faanda wiyete adhan ko ilam ko andingol humputugol noddinandu ɗum ka julde ko humputugol yimɓe ɓe wonde waktu on fewndike darnan ɗum ko humputugol yimɓe ɓen wonde julde nden fewndike ɗa ko waktu julde nden naati période on fuɗɗike ɗa ko julde nden tigi 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 awa nde fuɗɗike ilam ɗon goo ɗimmum laaɗo maaki bayna kulli adanayni salatun ɗo e hakkunde kala noddinanduji ɗiɗi naafugol karamo koɓɓen fof no fottani ko faanda ɗo noddinanduji ɗin ɗiɗi ko noddinandu e darnandu ɓe mana kala julde si noddinama ɗon e darnanede julde nden no gasa ka naafe. idan mane malikankoɓen ɗo kadi min gañaki وفي رواية لهم أري في الليماء ببيدو البخاري النسائي أبو داود فلما كانت خلافة عثمان سانغا ونو لونتال عثمانينغال
وكثروا يمبن دودي أمر عثمان يمر يوم الجمعة يند جمعة بالأذان الثالث ندنا نتمر وأذن به على الزوراء وندن يدون عندنا كرت الزوراء كمرسه فثبت الأمر على ذلك فهون نتبتني عندك إتو يا عندك الزوراء أداك منبر تجوني كندنا نجريدي ندنا andin tinnugol yimɓe ɓen yo ɓe ay koto piiji ɗin juma on ɓattike e noddinandu tuma almami on ƴawi jooɗi ka gangunal wali ahmada wannasaiyi no wodani ahmad e nasa'i fillaye ɓe wi kana bilalu wonino yu'adhinu himo noddina ida jalasa annabiyu si tawi nelaɗo on toolike sallllahu alayhi wa sallam ala almimbari ka hoore gangunal o noddina ويقيم أدرنا إذا نزل ستاوي نلا دو تشيبيك كغانغونال أودو كدي أثر نسلي الشيخ الباني ماكرنو وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم nelaɗo allah on woni no si o darike ka gangunal sahaba makko ɓen fewtitiramo geese maɓɓe ɗen andi goɗɗo fewta goɗɗo harna yeeso makko mo fewtitirimo so fewti yeeso makko ni o wari ni ɗo ko hoore nden o fewtidirimo na yeeso mo woni ɓe waɗayno ni nam hiɓe yiɗi yigol mo hiɓe yiɗi nanugol mo a yi'ugol wowlowo on ko ɗon ɓurata faamude ko wowla kon edi si anane to hito makko ngo rawahu ibnu majata cheikh albani maki mo selli walhadithu wa in kana fihi magada inda ahli lilmi min ashabi sallallahu alayhi wa sallam wa gayrihim golle ɗen ko e ɗum ɗo dogi ko ɗum ɗo golle ɗen woni e muɗum ka yimɓe gande ɓorde e wondiɓɓe nelaɗo e woɓɓe goo ɓe wona wondiɓɓe nelaɗo yastahibuna hiɓe yiɗi istiqbal al imami fewtugol almami on ida khataba so tawi mo hutumbinde wa in kana fi lhadithi magalum ɓeyna wa fihi magal si innama wa fihi magal ko e mustalahat yimɓe hadis ɓen ko hollata wonde o hadis ɗo no woodi haala jokkuɗo hadis on ka angal cellal no woodi yiwɓe sellugol hadis on ɓeyna wa fihi magal kono ko heewi kon si tawi ko o konngol ɗo tun wiya wa fihi magal harana lo'uɗo loore nde tawata heɓɓitata ko few ko hara nawnade nde naaɗuɗo nde ko pali ko durma no wawi heɓɓitade tentiri si tawi fillorama nokkeli buyi استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة يدغول يتوى خطبة أنه مفتي no e nder makko ton yettugol Allah towuɗo on e jarnugol nelaɗo Allah on mantamo e waaju e jangugol فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وإت نلا دوون نلا ماكي كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم كلا هالا كفؤراك أمودو يتقول الله هرايكا هالا دونكو تجوك هنتتيك أجذم جذام كو mana ko ndanguha ko nawnare nangayde taƴa e tere ɗen ko bi mana ko wonde kala yewtere nde fuɗɗoraka yettugol Allah haray yewtere nden nde ala barki kadi yimɓe ɓen haɓayde heña pottitonde daif kono hadis on na selluɗo
رواه أبو داود وأحمد بمعناه. وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء وخطبة مؤتوتا سيدة قل ألا أمودو خطبة مسيدة ألا أمودو وني وياكتم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سيدون ألاتون وان خطبة نوائي ونجونغو ندانغو على كل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال تشهد بدل شهادة كان كوي تشهد يعني الخطبة التي ليست فيها ليس فيها التشهد كاليد الجذماء كوغوتو تشهد شهادة كوغوتو كون أودو شيخ الباني ماكي أودو حديث نسلي صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه اتام عبد الله بن مسعود يلا ويلتنمو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال نيلان الله ونين استوينو أو سيدي تيكي سوي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كون ويرينو قال وماك الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أدو بيت خطبة الحاجة مع خطبة ابن مسعود موفلي وند الله صلى الله عليه وسلم كوني وما كراينو سيمو فقد يوتره ما كيتور ودني الله هيدن دابيرا مبلل هيدن دابيرا ميافيه هيدن مولر الله بونيجي وونكيجي مندين mo Allah fewni ala majjinayɗo ɗum mo Allah majjini ala fewnayɗo ɗum miɗo seedo wonde ko Allah gooto woni Allahjo on miɗo seedo wonde Muhammadu ko jiyaaɗo Allah ko nulaaɗo Allah Allah nulirimo sabu goonga ko o weltinayɗo takko darngal ngal yeeso darngal ngal mo ɗoftike Allah towuɗo on o ɗoftike nulaaɗo Allah on haray o feewi mo yeddiiɓe ɗiɗo Allah e nulaaɗo haray yo anndu o lorrata sina hoore makko lorra makko kanko e hoore makko yantata o lorrata Allah hay huunde fii o yeddi Allah. an ibni shihabin ittama muhammad ibn shihab أنه سئل عن تشهد النبي يوم الجمعة فذكر نحوه. ابن شهاب ولندام في سيدنا قول نلا قول تشهد ñande juma honno la sallallahu alaihi wasallam seedorayno ñande juma o janti sifa ɗum ɗo ko ibnu mas'ud janti ɗo ko وقال كن أوي ومن يعصهما فقد غوى ميدي بكم بريدون كو الله نلادو هراي أو بيوي وتوني. رواهما أبو داود الشيخ الباني ماكي رو كله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال اتام جابر بن سمرة وماكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما نلادو الله ونين نخطب بالنهر مداري ويجلس بين الخطبتين أطولو حق نخطبة جديد خطبة أرنون قديمو ويقرأ آيات وجنگ آيج ويذكر الناس وأندن تنين ببين
andintinna yimɓe ɓen fi Allah andintinna ɓe fi dewe Allah ɗen andintinna ɓe fi mayde andintinna ɓe fi immitagol e hasbore e naatugol aljanna e naatugol yiite rawahu ljama'atu illa albukhariya wa tirmidiya ko filli ko jama on sina ɓeeɗo jakko jewo ɓe lutti wa anhu ittama e makko kanko kadi fayin jabir bnu samra أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إتي نلاد أنه كان وند كان نلاد ونينو لا يطيل الموعظة يوم الجمعة وجوت تانو واجن يند جمعة إنما هي كلمات يسيرات أندو كان خطمك يند جمعة كونغو دي سيداجي رواه أبو داود وفي اللي حديث أبو داود شيخ الباني ماكي مموجي وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت أماك ما أخذت قاف والقرآن المجيد أويمي هنجاك نقول شرط والدو إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سناء دنقل نلادو الله يقرأها هم جنغول شرطول كل جمعة كلا جمعة على المنبر كهور غنغونا إذا خطب الناس سيخطب بنيين ببين رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود حديث النسلي إذا ما نامو نلادو جنغاي نقول شرطول دو خطب بنيرانغول أو واجرانغول جاكا كو ويتي نورا بديكم enen na ko wiyeten no raɓɓiɗi kon ko raɓɓini maɓɓe kon enen no yottani on no juuti wa an ya'la bnu umayyata qal ittama yoɗo o maaki sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqra'u ala alminbari mi nani nelaɗo no janga ka hoore gangunal wa nadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun muttafaqun alayhi ɗo kadi ko aya holli wonde on tin wa jangude aya jene e nder khutuba o wa inda ibn majata noka sunan ibn majah an ubay ibn ka'b anna ar-rasula wonde nulaɗo allah on sallallahu alayhi wa sallam qara'a yawm al-jum'ati nelaɗo jangi ñande juma tabaraka suratul mulk ha ngol gasi wa huwa qa'imun tawhimo dari yudhakkiruhimo andintinna bi ayyamillahi lette allah ɗen ñalormaji allah ɗin si innama ayyamullahi yani al ayyamu allati adhaba allahu fiha al usata al mujrimin al kuffara si innama ñalormaji allah ɗin ko ñalormaji ɗi allah holluno doole mum ɗen e hoore yeddeɓe mum ɓen wan fewno ko halkuno yimɓe annabi nuh o yooliɓe ko halkuno fir'auna en ko halkuno yimɓe annabi hud yimɓe annabi salih yimɓe annabi shuaib yimɓe annabi lut wa halumma jarra ɗum wiyete ayyam wa dhakirhum bi ayyamillah arrawda nadiya o wi thumma alam refte andu anna alkhutbata wonde alkhutba almashru'ata lawɗinaɗo on hiya on woni ma kana ya'taduhu ko on mo tawata hari no wowuno ɗum kanko ne laaɗo sallllahu alih wa sallam min tarhibi nnasi immorde e rerɗingol yimɓe ɓen e waɗugol ko moƴƴi wa tarhibin e hulɓingol ɓe ngol rentina ɓe waɗugol ko boni fa hada fi lhaqiqati ruhu lkhutbati ɗon ɗo ka tigi tigi ko ɗum woni wonki khutba on alladi li ajlihi shuri'at konko tawata ko sabu ɗum ɗon khutba on o lawɗinira o yamira ko rerɗingol yimɓe ɓen yo ɓe waɗu ko moƴƴi nodda ɓe waɗugol ko moƴƴi moƴƴereji ɗin fof noneji ɗin fof hulɓinaɓe kadi waɗugol boneji ɗin wa amma ishtiratu lhamdi lillahi amma shartingol yettugol allah wassalati ala rasulihi e juulugol e laaɗo sallah sallam aw qira'ati shay'in min alqur'ani ma janngol hunde alqur'an fa jami'uhu ɗum ɗo fof kharijun an mu'dhami almaqsudi min shar'iyyati alkhutbati no yalti e ko faanda kon fi shar'ingol o khutba
واتفاق مثل ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم دون هاورو ديرغول واتفاق مثل ذلك دون دو هاورو ديرغول ودا e khutbaji makko din kanko ne laado don tindinta wonde ko dum don woni faandare burde mawnude den faandare tentude mutahattim ko tenti shartu lazim mutahattim wajib fard lazim ido foko goto wajibun fardun lazimun mutahattimun do ko ngol nayno ko hunde wata firata hunde gasta e bawmo ko gonga dum nelaado sallallahu alaihi wasallam o manti Allah o jarni Allah o jarni nelaado Allah on kanko tigi nelaado Allah dum wade khutbaaji makko di o jangi ayeje ma corteji kono yaade dum holli wonde be dum don tu ci dum wada ka haray khutba wadari o tindina wonde dum no yida yonti warto dum non ton kono tigi tigi ko dabba khutba ko waajagol arbe don ben nodda be wadu ko moƴƴi retna be waggol ko moƴƴingol hulbina be rentina be hajindo be wadgol piiji bondi ko dum woni ko dabba ko khutba wala yashukku munsifu o wi laaɓuɗo sikkitaake munsif ko mo tawata jinganta kaarijo jingantan kaari kanko mo ko hakkunde nis mu'tadil kala mo tawata no woni ka millier sikkitata ko anna mu'daman maqsudi andu ko ɓuri heewde kon e ko faanda kon huwa alwa'du ko waajagol duna ma yaqaw qablahu gaayi ko yanata kon ado waajungu min alhamdulillah wassalatu wassalami ala rasulillah e ɗi konnguri ɗo ɗiɗo konnguri ko naɓɓirɗi kono tigi tigi ko faanda kon tigi ko waajagol yimɓe ɓen wa kadi kana urfu l arabi almustamirru wonino e mbowka arabuɓe jokkondirka kan anna ahadahum wonde goɗɗo e maɓɓe ida arada an yaquma magaman so falama immade e nokkure daro wa yaqulu magalan o falama wolde konngol shara o naate taw bithana'i jarnugol ala llahi wa ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ko noon wonno mo ko maɓɓe ko si goɗɗo fala immade tun yewta tun yewtere ni be taw attora non taw wa ma ahsana hada wa awlahu ɗum no labane ɗum no foddine emba ɗum no foddi emba ɗum no hawri walakin laysa huwa almaqsud kono na ɗum noon woni ko woni tigi tigi on objectif on fandare nden balil maqsudu ma ba'dahu andu kan ko woni ko fanda kon tigi tigi ko hulana kon ko wolote yeeso ton kon ko ɗum waɗi sa wanno fof inna alhamdulillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiru fayda hara woɓɓe no uggini taw tuma wiɗo awa o ŋacca hakke haray ha fo no waɗa ni sike joni ko ɓe falanande kon ɗo no arde noon joni o wi walaw qala inna man qama si tawi walaw qala so tawi o wi inna man qama fi mahfalin mo immike e mahfal ko cérémonie ko jamawi ka jooɗi nal mahafili modde tumbodire mo immike tumbodira e nder tumbodire khatiban himo faala yewtude laysa lahu ba'ithun ala dhalik tawa wala ko memminimo imminimo e ɗum illa an yasdura minhu alhamdu wassalatu sina fi o yaltu e makko tun yettugol allah e juugol allah sallah sallam lama kana hada maqbulan ɗum harayla ɗum jaɓatake ka yimɓe o immiɗon wol hay hunde wowlade o men dogo men nanɗo min hay o yetti allah o juullah sallah sallam kono feƴƴalɗo ka yimɓe fof ne bal kullu tab'in salimin kala jikku muulangu e neɗɗo hisungu yamujjuhu no tutta ɗum wa yarudduhu rutta ɗum kadi goɗɗo imma gayna inna alhamdulillah
نحمده ونستعينه ونستهديه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حاو غينا وجودو فو داري ندي سكي بي دويتاكي ولا لا يفوز oy ko no haqqe jomiraɓe haqqillaji hisruɗi ɗin tagguɗi hisundi ɓe ɗum ɗo ɓe tawa mannaki ida tagarrara hada si ɗum ɗo ñiiɓi arafta anna alwa'da a anda hara wonde wajugum fi khutbati jumati ka khutba juma huwa allazi yusagu ilayhi alhadith ko ɗum haray ɗi hadisaji soggete naɓiri e muɗum fa ida fa'alahu alkhatibu si tawi waɗo khutba on waɗi ɗum ɗo ɗum ko wajugu fagadi fa'ala al amra al mashru'a hana waɗi hunde e lawɗinani nden illa annahu ida qaddama athana'a ala allahi sina tun si tawi o attori taw jarnugol allah wa ala rasuli jarnelaɗo mantamo aw istatrada ma o soggoyi ɗum ɗon istitrad ko jokkidirgo o jokkitoye ɗum ɗon fi wa'di e nder waaju makko القوارئ القرآنية قوارئ جمع قراء كهون كايدين وأدى آية القرآن تبايد نون ميمك بوتي دون كان أتم وأحسن هراي أو خطبة كوبري تيمودة كو كاربري لابيد وفوق رتاو جارنو قول الله من الله إن لا رو الله جارنا لا رو الله أنتماتي وفوق نو خطبة إن الخطبة يؤدر آية القرآن تبا هون كاير دين تيجي تين دينايدة كلول الله تين دينايدة نود دايرة وادقول مؤجريج هول بنايدة في بونيج دي أدي كامباجي كامباجي لت ساتو دي وناندي يدعي بي الله بين بيجي كولا ليجي وراي الآخرة دي سو وادي نوندو هاراي خطب ماكم هاراي تيمي هاراي مؤجيها مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة يدقل إما نقول خطبة جرين ديدي إجو نقول حكو نمجي جند فويقتين رجوتا فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إتام أبدا عمر يالله ويتنا مكانكو بيمكو صحابة بينفو أو ماكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم وي نلا الله ونينو يم خطب بين ñande juma haray mo dari on tumati o jodo on tumati o immo o wi no be wadi tanon hande o wi no khutba wadi tani hande kon na sallallahu alaihi wasallam gerdayno rawahu al jamaa wa jabir ibn samurah radiyallahu anhu qala itama jabir ibn samurah wa maki كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما وي نلادو الله ونينو هيمو خطب بنا هيمو داري انتماتي جودو انتماتي ايمو كدي ودا خطبه اون هارمو داري فمن قال كان يخطب جالسا فقد كذب مو اني نلادو ودا خطبه هارمو جودي هاراي اون تيغي فيني فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة أوي والله مجولدي إن لا ركبوري جلدل جلوجي دي رواه أحمد ومسلم وأبو داود وروى ابن أبي شيبة وفي اللي كمصنف مكة عن طاووس ويت طاووس بن كيسان وكان كبار التابعين قال أوي مرسل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما نلا ودي خطبة مداري وأبو بكر وعمر وعثمان بيدو كدي فوب ودي خطبة جماعة بدين كجمعة هراي بداري وأول من جلس على المنبر معاوية كو أتي جودا دي ودا خطبة جودي كهوري غانغونال كو معاوية بن أبي سفيان وروي أيضا عن الشعب بن جانو كو بنانجي تيرنو أمويان كو بن فيندو كو بيوني خليفة بأنه بيجي غودي غو ون مروان بن الحكم وبه غو بيرن خطبة دي بجودي كونو كلام كو بنا كنالي به
ولدي وروي أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قائدا لما كثر شهم بطنه ولحمه. إمام الشعبي وماكي ومعاوية ودو كو خطم بنينو هما جودي كتومان دي بلر ماكو دين دورنو كاريدو ماكو tew makko on ɗuuɗi mana o sembi tawi o sembi reedu num jooɗike tawi daragol ngol no sattani mo o jooɗi ɓe mana naawide ko añugol sunnane laaɗa tewo pas andanlah sa sallam dartno hutubina o tewa o jooɗo la kono tawi joni o nawyi ɓellere ɗuuɗi e makko ha ka reedu o janɗi kadi ɓanndu ɗuuɗi sembi janɗi ha tawi daragol ngol no satti e makko ha koyɗen fayata townota ɓanndu hannde kadi o watti jooɗade so tawi ko li darura haɗa no jaɓa fattagulla mastatatu hule allah foddetaga wa badu l a'immati akhadha wujuba alqiyami athna alkhutbati wa wujuba aljulusi bayna khutbatayni istinadan ila fi'li rasuli sa sallam wa sahabatihi ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب ويوغاي المامي به الأئمة إما الأربعة بيجو بيجتي وقتقول درجول فيونو خطم بينده إنه وقت جورجول هكذا خطب باجرين دي بيدو إنه وقت بتوجي نوري يكون الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واديكم صحابة مكو بين إن جانجيدو وندي نلادو ودارتنو خطم بين خطب أرنون automatique ka khutba dimmo o joodo o yimmono ka khutba dimmo kadi o daro o wiido aboubacry ko ɗum waɗi omar ko ɗum waɗi ousmane ko ɗum waɗi joni noon ɓayi ɓeeɗo fof ko ɗum waɗi yoga e almami ɓe go ɓe ƴetti wonde ɗum ɗo no waɗɗi daragol khutubina no waɗɗi joɗagol hakkude khutbaji ni no waɗɗi o wi kono ha joni mo jokki ko wino to al amalu mujarrad la yufidu l wujub wo fi tum waɗama nelaɗo waɗi sahabaɓe waɗi ɗum tindina wonde no waɗɗi waɗugol tawa no tindi wonde ko sunna kono wonde no waɗɗi si a waɗal ɗum haray hutuba on boni juma on boni o wi ko konngol ɓurata tindingol waɗɗagol andi golle so yiti joni miɗo waɗa ɗo joni goɗɗum no wawi hara miɗo faala on fopp yo waɗu no wawi ñentino mi ñembom kono nanda si min ni a waɗe hunde kaari nani ko ɗon ɓe inni alqawlu aqwa fi dalalati min alfi'l gollede no wawi firrede piiji ko ɗum waɗi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o tina himo fewti baytil maqdis hucci suudu kabana mo huntude haaju makko no anno hadis abdullah bin umar ɗo ko golle luutodiri e ko maaki kon si on wota on fewti suudu kaaba ta on hucci suudu kaaba so huntude haaju mum kanko no yama mo waɗa ɗum ɓe inni konngol ngol no jogii doole ɓuri golle ɗen ko waɗi waɗugol mo ɗum no waawi hara ko nganto imman wahara o yejjitu o yeggitino ko ɗo baytel maqdisi woniri no yeggita no firno no jogon ihtimal jogi ihtimal himo jogii nganto imma wata jooɗoto ɗama ko ni yani almuhimu ɗon no waawi wiide no gasa ɗum ɗo no gasa ɗum ɗo kono ka konngol ka o wi ɗon wota on fewtu suudu kaaba ndon hunton haaju wota on huccundu hunton haaju ɗon ala no gasa o ala ɗon ka ko ɗum ɓe inni alqawlu aqwa dalalatan ala alwujubi min alfi'li kono addaymumatu walmuwadabatu aidan yadullu ala alwujubi law kanat salatu aljum'ati tasihhu biduni khutbatin لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولو مرة واحدة ليدل على الجواز وكذلك لو كان القيام بالخطبة لو لم يكن واجبا لجلس لأنه كان قد بدنا يعني أخذ جسم
nde sallah sallam so tawi hara jooɗagol ngol no dagino o jottono wonde puisque haari ka sakkitode gurdam makko hari o ɓanndu ɗum teddi ɓanndu ɗum teddi moƴƴi nayo ngu nanngimo ɓanndu ɗum teddi ko ɗum waɗi hay immanagol dande ɗimmere ma dande neeɓere o jottono taw haa gayen noon so immo no fof holli wonde haray hari cellal ngal e doole ɗen hewtaka wonnoɗo law ɗum waɗi haray hat jokkutugol mo kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e riwigol ɗum ɗo so tawino ko ɗum ɗa areno ko ɗum ɗa no gasa ko ɗum ɗo waɗi ɗum ɗa torki allah yo allah waɗu en jokkitoɓe nelaaɗo sallllahu alih wa sallam e golleji men ɗin fof e konnguɗi men ɗin e kuuɗe men ɗen fof ka dewe meɗen waɗnen kadi jaɓanaɓe waɗa en taalibaɓe nelaaɗo ɗoftiɓe nananɓe mo ñentinɓe mo wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamina wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin eyo aɗa ɓe adde lande ɗen lande arnoɗe hanki ɗo mi daariti o rutubatul farj perte ko sonna ɓen heɓata kon tawi karama ko ɓen no wi perte no waɗi nooneji woɓɓe fecci waɗi pecce tati woɓɓe pecce ɗiɗi ɓe ƴetti taw est ce que no laaɓi ka laaɓa ɓe adde yeɗodiral molnagal woɓɓe go yaron abou hanifa e konngol e imam shafii e yoga e hanabila en ɓeɗo yaari wonde no laaɓi perte ko sonna ɓe yeta ko no laaɓi bidun tafsil sahiba abi hanifa ɗum ko mouhammad ibnu hasan cheybani e abou yousuf e malikiyankoɓɓen yoga e malikiyankoɓɓen yoga e shafiyankoɓɓe ko lolli kon wondey no soɓi malikankoɓen ko ɓuri lollude konngol maɓɓe ngo wonde no laaɓi woɓɓe ari mo haqqiqunan joni jannguɓe andi joni fi tigi tigi wi rahimil mar'a mahbal on gudad on ko joni ko on ɗum woni e formorde ɓa joni médecine on wawi andugol piiji goɗɗi goo ɓeeɗo waɗi ɗum pecce ɗiɗi no woodi ko yalta ka mathana fayda ka laɓordi gaani nga ɓe wi ɗum ɗon woɓɓe wi no laaɓi ko yalta nder kon ɓe wi ɗum ɗon no soɓi telen ɗon ɓe woɓɓe wino laaɓi woɓɓe wino soɓi woɓɓe senidiri kono ɗo ɓuri sellude kon si tawi na faale waɗi on faala gorko ha on faale waɗi ha ɗum hudaduji ɗi yaltinoyi ɗum si hudaduji ɗi yaltiri ɗum saabu faale ɗum kan no soɓi puisque aray ko madi hay si tawi on fof na madi kon no jillodiri e madi ɗum haray no soɓi si yaltiri ni tun o miijitaaki na faare na hunde ɗum no laaɓi khulasan ko ɗum heddi noon jooni bonna e salligi ka bonnata salligi ɗo kadi ɓe yeddodiri moƴƴi noon ko ɓuri lollude kon ko wonde bonna e salligi wi'uɓe ɗum ɓen ko ɗum ɓuri ɗuuɗude wonde perte on si tawi na sownowo sowno yaltanta sonnajo on si yalti e makko hari mo salligino ko yo yaw o fillito salligi o ɓuri moƴƴude yo lowtu batte muɗum si yaltiti yaasi amma fanni ko nder to woni ɗum ɗon haray naafuy kono si yaltiti yaasi haray yo yaw o loota ɗum ɗon o fillito salligi makko on ɓe wi ko ɗum ɗo woni rentagol ngo won cheikh outhaymin mo yewto yewtere labade e muɗum amma henndu yaltira e ndu ka farji sonnajo on ɗon kadi no yeddodira so tawi ndu bonna salligi ma bonnata salligi ko ɓuri sellude kon ko mi yi kon wonde bonnata salligi waɗi na aada yaltirgol ɗon henndu ndu ka fi ndondi annabi souleyman e ko roni kon annabi dawuda e ko nalmaki menen annabaɓe men ronatake ko men acci kon na ko ronete ɗum tan no mi jaboton ɗo nette ko noon mi tawi ibnu taymiya imam cheikh onno imamul courtubi ko tafsir makko
karama ko fof mi tawi ko noon alhamdulillahi rabbil alamin tawi ko noon ɓeyni kamɓe no ɓeyno kamɓe no minino noon ɓeyni so tawi no hara ko dondi jawdi woni ko fandano annabi dawuda no accino ko ɓuri ɓiɓɓe noogayo woɓɓe ni ko noogayo e jeɗɗo o ɓi ko noogayo e jeenayo almimi o ɓi ko ɓuri noogayo mo accuno hara no annabi souleymana to hertota no ronugol ɗum noon harlotto ɓe heɓali ononi ko fanda ɗo kon ɓe addi noon fi dondi rabbi habli min ladunka waliyan yarisuni wa yaris min ali yaqub wajal rabbi radiya ɓe addi ɗon yarisu ko ɗuuɗi fanda ɗo haray wona wondema ko jawdi few amma wonde annabi souleymane annabi dawuda yalɓe fof koɓe annabaɓe noon koɓe nulaɓe kadi mi yaali wolɗo masala o kono ɗe gandi annabi dawuda kanko mo jogino zabour jogui deftere kanko ko rasul ko nabi ko malik annabi souleymana ko feeñi konko wonde ko on zabour kankadi ko ɗum o ñawirayno si tawi o heɓano deftere wonde go sharia montuɗo ko woni ka zabour kon haray mana kanko ko nabi kono na o rasul e ndaɓite on no masala kadi fayi kono noon ko waɗum ɗon tawa mi heeɓi natija mum nam ɓe wi joni e oya darso feƴƴunoɗo ka figuhu ɗum koye tenen o ka sonnajo joɗɗinaɗo edda si tawi moodi makko yiidi e makko e daɗɗudi saabu muuyo na anni e artirgol mo si tawi o fuɗɗito kadi edda on o owoya fuɗɗita ko edda on haray ha joni koyo kontu fi layruji ɗin kaw timmitati o haray du'onirama non ko suka o gayni sonfoniya ɗo janngugo ka université o wolliti e siɗɗo makko yo wallitomo heɓa ka o golla o siɗɗo makko on wi ella ala o wawimo wallitade kono o sansa e comportement makko on no wayi ɗon noon o awa yimɓe fewdiɓe ɓen fewdo ɗo mana sansugo comportement on wo ko yo fembuware nde o itta kaftane to waɗa kanko kadi pantalon e chemise o awono yimɓe fewdiɓe ɗo ɓe no ɓe fewdo ne on tuma to walla mo heɓa golle wona e watta hoore makko mawɗo yani ko on ɗum woni ko wasiɗen oɗo wota o ittude ko Allah yamirima kon yo few kala wawɗo mo wallitade e hoore yo taw hara no nelaɗo yiɗiri yaminini yo wa'u noon ko noon o wayi yo wallumo hoore ɗum yo andu o suka ɗo e torki Allah yo Allah o hokkormo jawdi si tawi ko so o golla o heɓa ndin jawdi yo Allah hokkormo ka o golla o heɓa ndin jawdi si tawi ɗin jawdi no wawi heɓade harana e golle sattude yo Allah walla mo heɓa jawdi hara o fuut hara on comportement mo l'islam o yamiri hara fuutaki mo yo andu oɗo wonɗo e wadde ɗi chartiji ɗo innano yo wuuru no fewno no fof no wuuriri noon ɗum na dalil na no fof wuuriri noon Allah yiɗi yo yimɓe wuurirde julɗo on ko yo wonu julɗo wona yo wonu yulɗo fewndo ka o ɗaɓɓata ɗon one awa julɗo fewndo ka o ñamata ma fewndo ka o nawyi ɗon ko fewndo ka on tigi woni wo ka o woni ko yo wonu julɗo hara a yiyaymo tun anda ko julɗo ni fota e wiyede ene est ce que ko julɗo ni kana julɗo no wayita o ɗum moƴƴana julɗo fodi ko wiyete ko alhifadu ala alhuwiya walhifadu ala alshakhsiya walhifadu ala almuthuli walakhlaq walhayat matlubun shar'an hiwgol personnalité mum l'islam o hiwgol identification muɗum l'islam o hiwgol exemplaire ko l'islam o waɗani julɓen kon hiwgol jikkuji e naamuji l'islamu ɗin
ɗum ko hunde ɗaɓɓande ka sharia ɗum na ko haykete to inne joni moɗi terte ɗum ɗo toriki Allah yo Allah arsuku en limanu timmuɗo sabu ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa kon fof womi walli fo ka fiqhu e ka tafsir e ka lugha wo nafa e moƴƴi allahuma defte no walli fa haaron ka jangge ko walli fa ko en wawa walgande walli fa ɗe ɓuron porte sortir minen ɓe ni ɓe naata ka julirde hara ɓe jogii golleji na ella wiyaka so kawon tigi naati ka julirde o ko ɓe hara mo salligi so tawi mo jogii haaju naata yalta no ɓe golloɓe ga yiyataki kawon tigi naati o yalti o ɓay o naafi dewal o naatani o fii golle wiyaka ka o naati o yo juulu kono ko ɓuri moƴƴude ka naatande aranere yo salligo o juula kono so tawi sowno o yaƴƴetta gokku yaasi o naata ko fii golle on e ɗuma naade oɗo wiyaka haray kaw naati o yalti o haray koyo salligo makka salligi makko boni o ko yaw o salligoyo ma kaw naati o koyo waɗu tahiyatul masjid amma wano enen en ari ko dars na golle marɗen ka nder juulde ga on tigi yaltiɗo e haaju hu téléphone o yahi o noto ko yaas no moƴƴi so arti yo juulu tahiyatul masjid on ma salligi makko boni o yahi o salligoyke o arti hino haani ka on tigi su juula tahiyatul masjid amma on ɓe gollude ɓe ɓen noon ko golle mo jokki wabillahi tawfiq oɓe landi joni ko wujjugol ka kompoji lando ɗimmojo muɗum sual tonga on tigi ko anda jaabol sondo toon ɓe wujja ɓe wawi ɗum ɓe ñeeñi ɓeɗo corrigene ɗo ɓe sonfoniya ɓen ɗe ɗo ko hande mi naɓi résultat ji ɗi kono tawi mi tawaka toon ɓe alarba on min mbiɗo felliti ko fewdo kamɓe janggimta noon 14h15 17h jaka kamɓe bimbi ɓe kamɓe no wiyete département on ɓe ɗum annike ɓe kono tawi guyka no ɗuuɗi a taway si ɓe faljiɗo ko andirta ko on ɓeɗo windirde ko on ɓeɗo windirde ka oya feggi wo ko ɗon e kadi feggoto so oya acciɗo alif a tawiɗa kadi alif on ala so oya falji e kalima o resmo lasij tawa ko lajaj o yawɗi lasij o tawa keke lasij wonde ɓe yaadu e ha nokku goo tawi joni kon ɗo e ndaarude o ronka anndude ko kalima ɗa ko honɗum tawa fuɗɗode kalima on hiɓe yaadi kono yawi ha nokku goo o ronka anndude ko imma ronka timminde kalima on few annda oɗo hari ko oɗa jokki kono jurol ngol majjitorimo ɓe wawi ɗum ha feƴƴide ɗum dagaki no harmi ko waɗi ko ɗi examen ji waɗana compoji ko fiya wakkilo janga ettoɗa faama ko janguɗa kon ɓay no gasa jonnuɗe a responsabilité selon ko janguɗa kon si tawi a woni e waggol moofo ma fa toon feƴƴa haray ko pirate ani haray diplôme ko hentoɗa kon ko diplôme piratejo ko fenade charte jour wona ko haani ko foti hara attestation mo hentotoɗa on diplôme mo hentoɗa on hara no nanodiri e niveau ma on donc yon tigi janngu o refto o yaha o tuugino e ko andi kon kanko o winda min ko ɗum si miɗo andi so tawi on tigi hara miɗo felliti o etike o wujjali goɗɗo fes o yowiki e beru ko andi kon o windi hay so waɗi faljere wonde mi okkaymo mi yahi ha min gayno mi waɗa darajaji ɗi mina takarruman ɗo mi okki fi Allah bonis kono si mi andi a wujju a copie goɗɗo ko goɗɗo wenguineɗa hoore muɗum ko si miɗo andi mo wenguineɗa hoore mum himo anduno ko kanko newnanma on fof wara o yeeyi dagaki nani woɓɓe landi tawi sonnajo jibina sonnajo opérama fi jibingol césarieur no ɗuuɗi hannde ha
si tawi masalan ha ƴiƴan yaltale makko ley ka ɓiɗɗon yaltirano ɗon joni se kama reedu ɗum ɗo ga tum ɓiɗɗon suutama ɗon yala ara lotto longal ka lotta ko longal no yeddodira est ce que ko wiyete nifas ko ɓiɗɗo wiyete nifas ka ko ƴiƴan ardani ɓiɗɗo wiyete nifas se wi ko ƴiƴan no wiyete nifas si ɓiɗɗon yalti ƴiƴan yaltali waɗɗaki lotagol si en wi ko ɓiɗɗon wiyete nifas ka ɓiɗɗon yaltiri o haray waɗɗike lootagol ko woni rentagol ngol ko yontigi looto kala wono ɓiɗɗon yaltinira e makko nam omo wari moodi muɗum honno woni ñaawore muɗum ma mo wari ɓeygu mum ɓay ɗum kadi no wadde ɗo on fewn ɗo ko sakkiti kon ko debbo on wari moodi mum kono en anndi kadi woɓɓe kadi wari ɓeyguli muɗum ɗum no fof ittugol wonki julɗo fof ko degré gooto woni ko ƴettodirɓe wari ndiri woni ko janamɓe wari ndiri woni ko siɓɓe wari ndiri woni ko laamaɗo wari lanɗo mum woni ko lanɗo on wari laamaɗo on foppo ko gooto waman yaktul muminan mutaammidan fa jazauhu jahannamu khalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima i kambaji ɗo mo wari wonki julɗo e hoore tembete joddi makko ni ko wiyete jahannama o lutta toon allah tikkanimo allah huɗimo allah heblanimo lette mawnuɗe ñande darga ko ɗum si ibnu abbas wi oɗo hayso tuubi allah jaɓata few ko lutteɗo kadi kayito ƴawata hapoma ko jomhuur on wi naam himo jogii tuububuye emo accida e allah subahanahu wa taala o tuubi allah sino muuyi o jaɓana on tuube so lettimara ko ɗum o foddi ko hunde hulɓiniɗo wonki julɗo ɗum na seeɗa noon oɗo ari o wi o yi e deftere salatul muslim hadis allah sala sallam maaki mo juuli e balɗe 50 wagutuji ɗin e nder balɗe 50 ɗin fop e nder jama balɗe 50 tawa wagtu hay gooto fuutaaki mo ka jama tawa kadi ɗin ɗon wagutuji fof mana jomi laabi 50 ko jelu jomi laabi 10 50 yani ko waktuji 100 waktuji ɗin 100 tawa habbirago harnigo ngon fataki mo mana o hewtay nde almanone allahu akbar takbiratul ihram tawaymo ɗon allah winday wonde o daɗi piiji ɗiɗi o daɗi yiite o daɗi nafiqiyagal o wi hadis on ko fillima ko imamu tirmidi cheikh albani wihimo selli o landi ɗo noon si tawi on tigi aroyi o tawi almami habbirago harminirgo kono ka darde arde no waɗali rokku haray o tawete ɗum ɗon oye kono laɗo maki hara habbirago aranogon fatakimo balɗe 50 en fof wattanayila balɗe 50 juulaɗe tawa
habbiraango arano ngon faataakima julde jama weli fii kono mo huulani heɓay info mo wi fiɓanni wonde heɓay nden yolde waɗoya ɗum balɗe 40 lewru e balɗe 10 tawa julde jama faataako ɗum hewtay kadi tawa darnaaka inchallah on tigi heɓay feeñi ko naano ko jama arano ko feeñi kon ko jama arano wona jama ɗin moom ɓay nalmaki hara fuutaki mo takbiratul ihram oy takbiratul ula ɗo ko fana ko almami tabutuɗo on ka juulide ɗon taw hara habbirago makko arano ngon on tigi hara tawama ɗum oɗo wiwo ko sonnajo yennayi ɗo moodi muɗum honɗum ñawre makko woko on ɗum mi watta ani andi oɗo ko kanko sonnajo makko on mo yennude ɓawa wi maga afal fo ɗum mi watta waya muñño esbir inna allah ma sabirin taba oɗo sonnajo fof no andi sonnajo yennayi ɗo moodi muɗum ko hunde harmude dagaki yennugol haysina moodi on tigi te haqqe modibbo wonɗo e hoore ɓeygu makko on no ɗuuɗi ha feƴƴiti ko ɗum waɗi e hadis fi kala hadis on no wowla fi muɗum ko cellal laaɗo maake si tawino himo yamirano yo goɗɗo sujjan goɗɗo ara waɗno mo darde ɗiɗi piyatine mum nden ka leydi fi goɗɗo fi teddingol mo fi hormorgol mo fi mawningol mo fi ne'anagol mo o wiyano koye sonnajo yo sujjan moodi mum kono ko sujjante ko allah o wi hakke ko haqqe moodi makko ɗuuɗi e hoore makko tawino oɗo ko watta ko yennugol aray yaka seeda ɗum ɗon no hulɓini ha kono ko wiyetem kanko gorko ko yo muñño idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim no gasa joni si tawi o sonnajo on ko mash'uma si a holli ɗiɗa mettini ko yennete kon te himo faala yo mette o jokkay ɗon ko honno haɓirtamo ko ya faami wuri ɗum na haaju ma ta mettama oyna jagga du hay ɗum ɗo kadi hayno kadi mettata mi tertike ɗum ɗon kadi o ɗaɓɓira goɗɗum ko mettinire ɓernde nden arana ɗum wallahu mustaan eɗen tora do aji boy noon